Musenge hamuzwa muri basi niombeeni pamoja na kushindana n'Imana rigira umugisha kukuno munsi. Basi shukrani Bwana iwe na baraka kwa siku ya leo. Amajambo y'Imana afite kuvuga kuri uno munsi. Maneno ya Mungu ambayo tunataka kuongea siku ya leo. Za kuvuga ku ijambo ryoroshe cyane rito. Tuongea katika neno ambalo la kawaida sana. Kugizwe hafi ya indome zitano. Basi bila kama herufi 5. Bivuga ngo igihe. Inaongea kwamba inasema kwamba nyakati au wakati. Nayo majambo safi. Basi neno hilo ambalo tutaweza kujifunza. Ijambo rivuga igihe. Neno ambalo linasemekana wakati. Hagoza kujinyuma igihe sitaenda mbali na wakati. Tunaona majambo y'Imana. Tuone maneno ya Bwana. Amajambo y'Imana tunasoma muri Galatia 6:9. Tutasoma katika Wagalatia 6:9. Ubundi nawe acha dusomera muri Ecclesiastes umusiguzi. Ya umusiguzi. Mhubiri. Galatia 6:9. Wagalatia sura yake ya 6 mstari wa 9. Amunia rusasha dusomera umusiguzi 3:1-9. Na atakayewahi atusome katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3:9. Tutaweza kusoma katika kifungu. Kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa Imana idufashe cyane. Umusiguzi 3:1-9. Mhubiri sura yake ya 3:1-9. Umusiguzi 3 ku murongo 3:1-9. Igice cya 3. Turasoma mu izina rya Yesu. Umusiguzi igice cya 3 ku murongo wa mbere haravuga ati ijambo ndangagisoma riravuga ati Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyaco. Ikintu cyose cyashingiwe igihe cyaco kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye, igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana, igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza, igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira, igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvugana, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwankana, igihe cy'intambara n'igihe cy'imore. Cyenda rubwo bwa nyuma mbega ukora uronka inyungu ki mu byamutamije? Mbega ukora uronka inyungu ki mu byamutamije? Amen. Ushoboze kandi ushoboze inshinga rya gutanga izina rya Yesu. Amen. Basi Mhubiri twabonye amajambo avuga ngo hariho umwanya. Tumeona maneno yanasema kuna wakati w'ikintu cyose. Wakati wa kila kitu. Ni amajambo watuongoye yatubwiye. Na ndio maneno yule ambaye tunaweza kutabia. Alikuwa anavuga mu myanya wayo. Alikuwa anaongelea katika wakati wenyewe wa maneno. Ibihe yanyuzemo. Basi nyakati alizozipitia. Byari bihe bigoye. Ilikuwa nyakati ngumu. Byari bihe bikomeye. Zilikuwa nyakati za ajabu. Hapa tuko twamusiguzi. Hapa tukiangalia katika Mhubiri. Baratubwira ngena hari umwanya wo kurira. Wanatuambia kisi kuna muda wa kulia. Hakuna gutwenga. Hakuna muda wa kucheka. Hakuna kuumia. Hakuna gupfa. Basi kuna kufa. Kuna kuuguza. Kuna kufanyiwa vema. Ibyo byose vyote hivyo biriho kugira ngo bitwigishe. Vipo ili vitufunze. Twigishe igihe. Vitufunze wakati. Umwanya muda umunsi ugizwe n'ibihe. Basi siku inafanyika na nyakati. Ariyo mava midi après. Kuna asubuhi, mchana, jioni. Singine navuga David mugatondo ariyo David muchongeza vuga morning, afternoon and afternoon. Basi asubuhi, mchana, jioni, usiku, mambo kama haya. Ibyo byose ni bihe. Basi hizo zote ni nyakati. Wanaba mu myaka ugizwe n'amezi. Ukiangalia hata mwaka unafanyikana na miezi. Turarurindwi tubona ibihe. Ukiangalia hata kwenye wiki tunaona ni nyakati. Tuko turaraba ibintu byose ni bihe. Tukiangalia vitu vyote ni nyakati. Iyo dusanzwe tutuye muri Amerika tugira ibihe bine. Basi tukiwa huko Marekani tunakuwa na nyakati 4. Aha mu Burundi dufite ibihe bibiri. Hapa Burundi tuna nyakati 2. Tunaita maseason. Basi ndio tunaita season. Hariho season y'imvura ngaho mu Burundi. Tuna season ya mvua hapa Burundi. Na season y'izuba. Pamoja na season ya jua. Muri Amerika naho tugira ibihe bine. Marekani napo tuna nyakati 4. Hariho sprinter. Kuna sprinter. Akabaho yahande amababi agwa. Kuna muda mwingine hata matawi yanaanguka. Akabaho summer. Pamoja na summer au kipwa. Akabaho ni ninayobita winter. Panakuwa nyingine winter. Winter ni gihe cy'imbeho.
basi ni muda ule wa baridi sana, wa baridi kali. Hakabaho n'igihe c'amababi ko ahunguruka. Basi kuna kwa tena muda ambao matawi yanaanguka anguka. Hakabaho dogo n'ibihe. Basi ni nyakati. Rero ivyo bihiyo biko biraza. Basi nyakati hizo zikuwa zinakuja, bitwereka ko ikindi gihe kigiye kuza. Inatuonyesha kwamba kuna nyakati au wakati utakuja. Umenya ko urushana rugiye kuza. Ukiwa katika kipo utajua kama mvua itafikiriwa. Waja mu mvura ukamenya ati nubwo imvura ikiragwa, ukitofautisha imyanya vinatofautisha mida, bigatandukanya, basi vinatofautisha tena kutokana na hali halisi. Kuko ushobora gusanga igiti, kwa sababu unaweza kukuta mti kiri mu gihe cyo muci, basi unakuta mti upo katika wakati wa kipwa, ni cyane na isiweze usiweze kuleta matunda. Cha giti nyine cyane muci ni cyane. Basi ukiangalia na mti ambao uko kwenye kipwa na unaleta matunda. Na wakati wa mvua unaleta matunda. Ibihe. Kwa sababu gani nyakati? Ibihe byagizeni. Nyakati zifanya nini? Ibihe nyakati byahindutse. Nyakati zilibadilika. Ibihe byahindutse. Wakati umebadilika. Ibihe byahinduka kandi. Basi wakati umebadilika pia. Haleluya. Amen. Rero abantu bandi watu wengine ushobora gusanga igiti, unaweza kukuta mti ukakibona mu gihe cyo muci, unaona katika kipwa, ukavuga ati kino giti ntabwo kiko kirama, unaona kabisa uyu mti hauleti matunda, ni kugica, basi nataka nikate kwa sababu hana mazao, ukibonye ubusa. Basi hiyo kabisa unaiona igihe cyacu cyo kwama, kwa sababu ilikuwa si muda wake kuweza kuleta matunda, kwama kikombe kizi, basi muda wake wa kuleta matunda au mazao, kugira uone ko ico ungesubiria ili uweze muda huo kufika, kwama kitama, muda huo wa kuleta matunda uweze kuona. Ngo bakuvuga ikirero, nataka kusema nini sasa? Navuga nti ibihe, nasema sasa nyakati ni byo bituma abana b'abantu, basi naifanya binadamu tuba mu kwizera cyane tukava mu kwizera, tunakuwa katika uaminifu au tunatoka ayo ibihe ushobora kugeramo. Kuna basi nyakati unazofika kwizera kwawe, unakuta kabisa imani yako inaacha. Abataramenye ibihe rero, wale ambao wajajua nyakati sasa tutanikiwa, lakini kushaka na kuza kwa sababu kuja mvua ivyari vyumye biratota, vile vyote ambavyo vimekuwa vimekauka, lakini vyari bigomba kugira vile ambavyo vitaka kugeuka bitangwa kugororoka, vinaanza tena kuweza kuwa vizuri. Ivyari bigomba by'amababi byaritangiye kuregarega cyangwa kugondama, yale matawi ambayo yamekuwa yameshaanza kugondama bitangura guhaguruka, basi vinaanza tena kusimama upya. Igihe cyo guhaguruka kiba kigeze, kwa sababu wakati wa kusimama unakuwa kiba kije. Basi wakati umekuja Yobu ngo bamubwiye, basi ukiota na kwambia ambia ati abwira umugore we bamaze kumva tamutaho, akamwambia mke wake alikuwa anasema papa we chumugore, eti wewe pumbafu mwanamke. Haleluya. Amen. Kubera iki? Kwa nini? Yobu yamenye ibihari, alikuwa kulikuwa kama ni season, atangura kurogota kuma, ameanza sasa kuongea vibaya kukufuru ko igihe cyayo, akujua kama wakati wa Ayubu ngiye kuza, basi unaenda kuja. Yesu adufashe cyane. Yobu amaze guhindukira, basi Yobu aliambiwa umugore we w'igipfapfa, akasema wewe mwanamke mbaya, nimere kama bisi, unataka na wewe kama watu wa dunia. Narinzi ko twashakanye, nilikuwa najua kama wewe tumekuwa pamoja na acha ushobore kutaelewa Mungu, lakini huwezi kuelewa hata nyakati rero hari igihe igucisha mu bihe. Mungu kuna nyakati anakupitisha, amengo ni bihe bigoye, unasema kwamba ni nyakati ngumu, bana ntashoboye gutahura, hata yaba mko naye asiweze kuelewa. Ntuzotangazwe n'ishengero ubona ridashobora gutahura, basi usiweze kushangaa na kanisa sitawe, ntuzotangare, usiweze tena kushangaa badashobora gutahura, hata wazazi wake wasichue igihe cyawe kigeze, kwa sababu nyakati wako kufika. Watu wengi hawawezi kuelewa kuja yamba rero, kisha sasa iyo barabara mugore alikuwa kamdania mke wake, avuga ati mugore, akasema wewe mke wangu wewe, unachukua unajua kama kuna vitu bwirira mugenzi wawe ati igihe mwambie rafiki yako wakati igihe za siti urugero urubuto, basi nguvu za mbegu ziri zipo katika wakati. Amen. Yes. Kama mbegu ipo ndani pale nta kaciro kanini niyo karuba rufise, inakuwa haina thamani yoyote. Baruni hajambia ngo baruni, basi inakuwa iko pale ni wali, ariko izo zizi urubuto, lakini nguvu za mbegu tawe ni ule wakati ambao urugihe chako kigeze, basi unajua kwamba wakati wake umefika. Umuntu umwe yabwiye cyari gikere, mtu mmoja ameambia chura, anasema unajua bali kubise na kantwaso mu wa gatanu ndi batapime sana wa gatanu, basi ni kitu ambacho tulisoma ni yunguruza no kwibabaza,
yunguruza ikufasha kugera kure ni basi ati fimbo nyingine sasa sinda makosa cyakoze sijui ni nini chura tunataka tugute mu muriro tugute tunamuuliza tupe wapi chura aravuga ati je ntayimbira nacho jewe n'amazi kitu ambacho mimi siwezi kuishi nacho maji wa muntu ngafata cyane kira gitera amazi ule mtaka chukua tena chura akamtupa kwenye maji ati gihe cyane cyo gutotezwa kirarangiye basi chura akasema basi tuande dukora ibyiza tuendelee kutenda mema ayo majambo natakayaga kwa iki tutarudia tena mambo ya nisho cyobogore kuko igihe ni cyari tuzokweza wakati tena ukupanda igihe na kuna wakati cyo gutabwa wakati wa kutubu ari igihe cyo gutabwa kama mzee yuko hapa abarema nyenyi kirema ina furaha birashoboka inawezekana akaba yarabaye igihe cyo gutabwa aliwakiishi katika nyakati inawezekana birashoboka nawe inawezekana pale ulipo uri mu gihe cyo gutabwa unakuwa katika ariko igihe cy'imbura lakini tena wakati wa kuinuka unakuja hakuna anaweza kusimamisha baila inabadili historia mimi na Bwana tuliishi katika nyakati kama vile tulikuwa tuna matumaini ya kesho. Haleluya. Amen. Ilikuwa ni wakati. Amen. Amen. Hivi sasa ndio matumaini. Hapo ndio gari hizi kidogo kuja hizo. Sio kama ilikuwa ni matumaini ya kwenda mbinguni, hapana. Ndio kuba. Ilikuwa ni matumaini ya kuishi. Hapo ndio tubayona abicha. Tulikuwa tuishi vibaya nyumbani. Ungabi maze kuingia mu nyumba yakizasha. Lakini kiki katika mambo ya ukomo sana. Inafikia sehemu na watu hawakuelewi. Ko uri mukihe. Unakosema unakoka katika wakati hanyenda chakindi bo bamenye. tofauti sana ule wakati ambao watu wanauzoea. Nabyuka hari mu ndemi wiki. Na nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2008. Na twagiye ahantu turasenga. Tulienda sehemu tukaomba. Ndio nta tusiduka leo byavuye navyo nzi. Sijui kwamba ndio vilitokea Aba umunsi umwe ndumva ko akenewe kugenda muri Amerika. nikaona kwamba siku moja inahitajika mimi niende zangu Marekani. Ndio kwizera no gusara. Mimi nikwambia kabisa kuweza kuwa na uaminifu kuwa na imani kwa Ndio changu Burundi abwira zezera ngo nawe yaninye muri Tanzania. mimi niliwaaga nyumbani nikamwambia mimi naenda zangu Marekani. Kwizera. Unasikia hiyo imani? Sindiko cyo twari kunjagita kwa kambe. Sijui kama tieni kwa nani kaenda kwa brother. Friend bari. Nikamwambia kaka unajua mimi naenda Marekani. Ndio yako yarunambi. Kitu alifanya ni unahama. Sasa nichangia pesa kidogo nifike huko. Kama ndio shughuli. Tena hapo nakwambia kweli. Ndio nisemea mimi. Nilikuwa sina hata mtu kule Marekani. Ariko narumva ko ntigiroke na muri Tanzania. Lakini leo kama napaswa kwenda Marekani. Wamekuwa mnagira muri Tanzania ngiye na bisi. Mnaweza kazani kwamba kule Marekani nenda na basi. Fati jaro monge. Nikachukua barabara ya Rumonge. Nda Bujumbura. Bujumbura. Icyatangaje. Kilichonishangaza Subira kucha mu Rumonge. nikarudi tena kupita Rumonge. Bukinga ngiye muri Tanzania. Sketi naenda Marekani. Ndarengaje muhira ndaraho. Nikapita nyumbani nikaangalia. Ariko umutima uramba. Lakini moyo ukanichukua. Nikasema hapa hakuna uchaa. Usazi Hapa kuna utaira hapa kweli. Tira nabizi. Tieni anajua. Twari tugeze ahantu. Tulifika sehemu. Kandi tusukwizera kurenza. Basi tulikuwa na imani zaidi. Ahantu ndashimira ko yaje ngaha bwenda ndikuga. Na mshukuru Mungu kwa sababu Twageze ku rwego tuja kuzura abapfu. tulifika wakati tunaenda kuweza kuwafufua wafu. Abantu bakavuga mu ntara zose. Watu wanatoka katika mikoa tofauti. Twageze ku rwego dushobora guhagarara hano. Tulifika katika wakati tulifika katika tukasimama hapa. Pastor nyumba yako dicha. Kama pastor alifanya dhambi, uza kuvuga ubutumwa. Yule ambaye atahubiri hapo asihubiri. Arabizi si ukabije. Anajua atielewa. Ukamwona pastor Richard no. Unaona wa pastor walikuwa wanakaa barabara watu. Sisi tulikuwa watoto wadogo sana. Unaona pastor yaraje. Unaona pastor anakuja. Akagati Yesu ashimwe. Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kwaje kumkura utumshuri. Tulikuwa tunamtoa hapo tunamnyanyua. Twali mubige. Tulikuwa katika wakati ivyo yoni navyo byajanye muri Amerika. Basi na hizo nyakati ndio zinipeleka Marekani. Iyo wizera. Basi ukiwa na imani. Ari ibintu hinduka ugategeka. Kuna vitu ambavyo unaweza kukosa ikintu cyose gishoboka. Unasema kama kila kitu ijambo ry'Imana tugira ngo byose birashoboka. Neno la Mungu linatokea kandi birashobokera bizera. Tena vinawezekana Mungu yetu kwizera. Uhinduza amateka. Unaweza kubadilisha historia. Imisozi igahinduka. Ugahinduza ibiboneka nk'ibintu unakuta avionekana kinaonekana. Hanyuma kwenda wabwire. Kisha nitakwambia. Uvuye ngaha. Nilipotoka hapa. Frere kana frere yaranyima amafaranga. Brother ameniima pesa. Hari umuntu
twapfa ibintu by'amashengero. Kuna yule ambaye tulikuwa na conflict kati yetu mambo ya kanisa. Anaitwa Mama Karime. Anamkumbuka anaitwa Mama Karime. Namujyanira ndagiye. Nikamwambia anaenda. Akatibona gutekera amafaranga. Akasema acha nikuchangie pesa. Yeye mnyafumbatije amafaranga. Basi nikaona nipepenya na pesa. Akaniombea. Naambia ati kanja amafaranga kugeze kule. Nikasema hii pesa kufikisha, akasema hii pesa kufikisha baba. Wamengo ni nzira bukuru. Utafikiri njia imefunguliwa. Nagiye uko nyene. Nimeenda hivyo. Aho. Nikaenda Namibia. Yes, Namibia. Fika Namibia. Yababiri Imana yakubwiye. Nikwambia Mungu kwambie. Imana ntabwo ndunga izili. Hakuna mtu yote anaweza kumzuia Mungu. Nashiseho. Nikafika Namibia. Nari nza ko ngenza gapfuye. Nilikuwa najua Kiingereza kifinyu sana. Ariko usanga Yesu yateguye izili. Lakini kamkuta Kristo Yesu ameshajiandaa njia. Abantu bose nasanze aho hantu. Nilikuta watu wote ambao niliwakuta 90% kama 90% y'abantu bapfa ngaha mu Rwanda n'ahandi. Watu ambao wanatoka katika nchi tofauti kutoka Rwanda. Nacishije n'ikindi yako bageza muri Etaje. Mimi ndio nimeweza kupasulia ya kufika Etaje. Nico gituma nimepeleka chain. Ugiye muri Texas ahantu. Ukienda Texas sema kugira ko sinzi ntibazi byanje. Hawajui mambo yangu kuko ari ibihe. Kwa sababu kuna nyakati. Ico gihe Aseri kintegeka ko ari nyobora abantu. Hapo Aseri kaweza kuniamrisha mimi niweze kuongoza watu. Nikakumbuka nilipomwambia kaka, amafaranga ndagiye. Nipe hela naenda. Mama faranga. Nipe pesa naenda. Baadaye ico nakoze. Nilichokifanya naciye nsinya telefoni imyaka 5. Nilifunga simu yangu miaka 5 nikaizima. Thierry ngo yarabizi barambura. Thierry anajua walikuwa wananikosa. Kuko narakomeretse. Kwa sababu niliumia. Kuko nari mu gihe. Kwa sababu nilikuwa katika wakati. Hari gihe ushobora kubwira umuntu ikintu ntagitaho. Kuna wakati unasikamwambia mtu kitu wewe kusanzwe ufise igihe cyangwa cyo mwavuga. Sababu una kitu ambacho unaongea na Mungu. Nakomeza kubwira komeza aho ni kugira ngo uendelee hapo. Hawa Bwana, uwo mukukara yakumva takumva. Unaona mwambia komeza igihe cyo kucakira. Ari kuranza. Ari umutoto kiza kiko kiranza. Ari uzo kujungwa niko katika maisha mazuri. Niyo muntu wa mbere yabayeho nabi. Ndiye mtu wa kwanza nileo katika maisha mabaya. Vipi? Yabayeho nabi ubwa mbere. Aliishi vibaya mara ya kwanza. Abavyeyi biwe ntibanamukunde. Wazazi wako walikuwa hata hawampendi. Kuko abo bavukana. Wale ambao wanatoka na tumba moja. Bose bari baratera. Daudi akamtumia kule. Kaja mu bihe byo gutabwa n'abavyeyi. Akaenda katika kaja mu bihe byo n'abavyeyi batamwiyumvamo. Katika wakati wa kutupiliwa na wazazi. Ariko hageze ko baza gutoranya umwana. Lakini siku ambayo ilifika kuja kuchagua mfalme. Basengera bazana prezida zanga zose. Wakaleta wakaonyesha wale majeshi wote. Waje gusenga hata ngo yitwa ndio gusenga. Ndio kuja kuumomea Daudi alikuwa anaitwa Samueli amaze kugeraja alibati uyu ni wigihe ciwe kihindukiye akasema kabisa huyu kwa wakati wake mleteni mtoto mleteni mtoto huyu bamugejeje aho nyene walipomfikisha hebu Imana chamuzura ko Samueli aravuga tuzuka kwamba amavuta akumwagia mafuta umwana nyene ameze nk'uwatawe bica gihe ciwe cyo kwishurwa suka kwamba mutari ubwa kumwagia mafuta ya ufalme. Yesu adufashe cyane. Amen. Ayo chupa y'amavuta y'ubwami. Chupa hilo na mafuta. Abo sedagina bakweretse cyane wanje. Wale watakuonyesha si wa kwangu. Abo baracari mu mugambi w'ibihe. Ari kuri gihe kigeze kwishura n'uyu. Lakini yule ambaye nyakati zinamfikia kujibiwa ni huyu. Yesu adufashe cyane. Amen. Samuel ntiyahaririye n'Imana. Samuel akaanza kubishana na Mungu. Amusuka kwa mavuta. Akamwagia mafuta. Ahubwo ntiyarangije kuragira intama. Akumalizia hapo kuweza kuchunga kondoo. Lakini walimwambia endelea na kuchunga kondoo. Ariko igihe c'Imana Imana yari yavuze. Lakini Mungu hapo na wakati wako. Imana imaze guhindura amateka. Mungu kishabadili historia. Imana imaze kuvuga. Mungu kishasema. Hana kitu hakuna kinachoweza Yesu adufashe cyane. Ibihe tugenda tunyuramo basi nyakati ambazo umuririmbyi we yavuze neza aravuga ati ni igihe gito. Anasema ni mambo ya nyakati ni muda mchache. Ni igihe gito. Ni muda mchache. Bila mgeni wangu. Mwambie mwenzako. Ni igihe gito. Eti muda mchache, muda kidogo. Amen. Najoyewe Pierre ariko araririmba. Nimefurahia Pierre alikuwa anaimba. Aravuga ati Imana ya uzagira nimba Imana ya Gerard. Kama wanasema Mungu sijui wa Gerard. Ngo izamugira gute? Sijui mukome
none yarabikoze. Haleluya. Tumona kumugisha cyane. Basi tunaona kabisa baraka kuko hari ibihe yanyuze. Kwa sababu kuna nyakati alizipitia. Naho ari mu bindi bihe. Na sasa na nyakati. Ejo hazoba hari ibindi bihe. Kesho kutakuwa na nyakati nyingine. Ikibazo cy'abantu tugira. Basi shida ambayo watu tunyura mu bihe. Tunapitia katika nyakati. Tunabaza ko ico gihe kiturangiranye tunafikiri kwamba hiyo nyakati inaenda kutumaliza. Hapana. Ibihe uri kuranyuramo. Wakati ambao unaopitia ni vy'akanya gato. Basi ni wa muda mfinyu kidogo au mchache. It's temporary. Ni muda kidogo tuseme. Ni ibintu biri temporary. Ni vitu tu vya muda kidogo. Ntabwo uzoguma mu bibazo. Hutobaki katika shida. Nimba nuno munsi umerewe neza. Kama leo uko vizuri. Nibivuga uzorinda umerewe neza. Sifikiri kama utakufa. Niba uno munsi ari ibitagenda. Kama leo ntabwo ari kuvuga ngo hiyo bizaba bitakigenda. Sio kwamba na kesho kutwa vitakuwa viendeki. Ibihe biriko biraba. Kuna nyakati zinakuja. Abari mu mwuka barashobora. Wale ambao wako katika kiroho wanajua kabisa muda wao. Ariko utari mu Mana nushobora kumenya kama utakapo katika Mungu unakuwa. Nacho kituma Yobu wewe. Yashobora tibu uko biriko biraba. Ariko yembona kuna wakati na uona ibona bikure. Naona hata kama ibona twabaza kubabara. Ariko hirya lakini kule hakuja imisozi na ruriya ruzi. Ndabona ya milima ndabona igisagara cyiza. Naona mji mzuri. Wana abantu bakuze kera n'ibibazo. Naona watu ambao tulizaliwa zamani ni shida. Tumeimba abandi batazi. Basi tunajua nyimbo ambazo wengine hawajui. Kanisa. Abeze yari muririmbyi. Ilikuwa ni mwimbaji. Yarageze ku ruzi. Basi alikuwa anafika katika yari mu bibazo n'icyo bugingo cyo bakumva niko nanyuramo. Basi cyangwa nawe uri kuranyuramo. Ariko atatangura kubona ijuru ry'ugurutse. Lakini akaanza kubona ati hakurya y'uruzi. Nariya rundi. Ndabona igisagara cyiza. Kandi icyo gisagara cyo bagendamo. Kuko iyo maze kumenya Imana. Ubu icuri amabanga. Yizirimo na vile nimba ari ibibazo ndimo reka bideko. Nimba ari ndabiriya ndabona reka bideko. Ariko hariya hakurya ndabona igisagara cyiza. Kandi icyo gisagara nicyo abantu bazi. Watu ambao wanaelewa vitu. Kristo Yesu atusaidie sana. Yesu Kristo baje kumufata. Basi Kristo Yesu alipokuja kumshika amenya ibihe. Akajua nyakati. Kukigiye cyane kigeze. Kwa sababu leo wakati unafika. Alisikiwa. Igihe cyane kitari bwagera. Kandi ari gushobora kurungika ingabo z'ijuru. Zikangwajira kuko zahiranganije byagishishije. Igihe. Wakati. Igihe. Wakati. Igihe. Wakati. Igihe. Wakati. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Amen. Ibyo uri kuranyura mu ntabyose. Vile ambavyo unapitia sijui. Nani nakubwira ibyo uri kuranyura mu ntabyose. Unapitia wewe labda hauwezi kujua. Urashobora kwibaza ati mugiye mbere neza. Unaweza kufikiri kwamba kuliko iko vizuri. Urashobora kwibaza mwene nyoka nabati amerewe neza. Oya. Unaweza kufikiri mama yako iko vizuri hapana. Hariho ibihe. Ila kuna nyakati. Ariko izuba ryatse. Lakini jua likiwaka. Igihe gihindutse. Na wakati kubadilika. Shaka. Urabona Desembre ishaka imere nabi gute. Hata mwezi wa 12 huwa vibaya. Kane kumere nabi gute. Basi pale kwa gatanu kuraza. Lakini kwa 12 kuononekane. Hata mwezi wa 12 huwa vibaya. Nashaka barase ni hashaka wapige masase kwa watu. Jerekana nta muntu n'umwe afite ububasha kugihe. Ionekane kwamba umuntu afite ububasha kugihe n'Imana yonyine. Niyo guhagarika ibintu biragenda. Uzahagarika n'izumba. Ili abana b'abantu. Lakini binadamu hari igihe cyao. Kuna wakati wao. Nababwiye nagiye ahantu burya. Nilienda sehemu kuna. Kandi bari abantu bari baje kuntora. Tena kwa watu ambao walikuja kunichukua. Ariko nta kintu kiri bangoreje. Lakini kabisa hamna kitu kibao nilifanya. Nari inyama nababwiye. Na nilimwambia nadhani. Ntabwo sabwe ndazikunda sinza abadayimoni bari bafashe. Nimekula nyama na sijui kama nazipenda. Ariko izo nyama zari zimbere inyuma. Zari zibaye inyama. Zilikuwa nyama kweli kweli. Zari zimbere inyama. Zilikuwa nyama kweli. Ubwo narayiriye. Kweli nimeila. Teje kwijya numva ni nziza iracyoshe. Nilipomaliza kuila nikaona ni nzuri. Ariko uko yabidutse. Lakini nilipobadilika nababwira ukuri. Nawaambia kweli.
Amen. Amen. Haleluya. Amen. Inatokea neza. Biblia inatuambia vizuri. Abize yubora. Wanamtumainia Mungu. Tumeze nk'umusozi Siyoni. Tuko kama mlima wa Sayuni. Yogenda gute udashobora kunyeganya. Hata iweje hatuwezi kuweza ijambo ry'Imana. Tena hivyo Ngo nubwo muzoryibyiki. hata mkila vile ambavyo mtawaua. Hakuna chochote mtakuwa. Kwa sababu unakuwa na imani. Basi sasa kuna wakati nakuwa niko hivyo. Ukiwaza kunyigonga ko nkiri mu gihe cy'Imana. Ukikuja kunigonga hiko niko katika wakati. Ambacho tutanitumia protection y'Imana. Niko katika wakati. Basi hiyo wakati hakuna hakuna binadamu anayebadilika katika. Kwa sababu niko pamoja na Mungu. Basi kile ambacho nimwambia mke wangu hata kama hii nyama iliweza kutaka kunifanya neza mugatondo yamwambia ngo wagabanutse nambia ndiye bana asubuhi na mbega mumekonda hii nyama ntabwo navuze ni nyama yangiye ramama oya mugabo ndacenibuka ijambo ryashiri koroga muri chemuga nina ronde gutibiro none bya basi ni jambo liko nafanya kumwona kubera iki kwa kutupa vilo ila ushobora no kugicica unaweza kula kile ambacho chakubwa kubera umuti w'ibitukeneye lakini ukutana inakuwa ni dawa ya zile mambo Yesu adufashe cyane amen amajambo y'Imana rero basi maneno ya Mungu sasa n'amajambo aryoshye ni maneno mazuri tena n'amajambo atwigisha ni maneno ambayo yanatufundisha ibihe kujua nyakati nababwiye Yesu ubwiwe nilikwambia Yesu mwenyewe yamenye ibihe byiwe alijua wakati atangura kubabwira akaanza kuambia none ya misi yose sasa zile siku zote narihe mwarihe mlikuwa ko mwicara nkigisha mbona mlikuwa mnakaa nafundisha ariko kuko igihe cyanjye kigeze kwa sababu wakati wangu umefika kandi kugira ngo shiti cyo data yantumye kufikisha kile ambacho Mungu alituma harageze nichukue ubundi ho ni mwari kunkora kwa sababu hamgenipeleka ndakunda iryo jambo nilipenda hilo neno umuntu w'Imana mtu wa Mungu ikintu cyose cyo kubaho mu buzima kila kitu chote kitakuwepo katika maisha haya itakuwa ni wakati cyataragera kama bado hajafika subuta pima ibikunda haiwezekani mwa mukobwa wewe mwanamke shakurondere wirukange kimbia nataka ndoa igihe cyawe kitaraza kama wakati wako haujaja uzazunguruka utazunguka bana hari ibintu bavuga byo ushaka kugira ndogo kuna ushaka kugira defile de mode ukitaka ufanye defile na uko bazobona na kimwe au utaona kitu kimoja shaka wambali kutulia wewe basi igihe kigeze wakati tumakirazi kavuga ati niki igihe uwenye canje basi wakati wangu ruwakubona hata ukukuna umwe ahora kubona umwe guvisi ninkanya yule anaona kama atalonga wako urembo anaona kabisa wewe anaona kuona ibyo abandi batabona kubera Imana ihimbiye cyane kumanda hajiye cyaje kwishyurwa hajiye cyaje kwibagenza hajiye cyaje kwemana unakuja wakati wako kumuona Mungu Esther icyo batwigishije ijambo kuri Esther kesho jana wametufundisha neno kuhusu ati Esther wakamwambia Esther isobanura inyenyeri inatafsiri nyota inyenyeri nyota yakayaga kumuramba nyota ambayo haiwezi kung'aa mchana murumva inyenyeri yakayaga nijoro nyota inang'aa usiku umwe ni pastor Alpha ya Disney utafikiri pastor Alpha ndo amesema hivyo ntabwo yakayaga nyota haiwezi kung'aa iyagayaga ryari inang'aa saa ngapi ibaze abatamubona bamubone kuko nijoro muone wamuone rero nijoro kada yagayaga nijoro reka rero bimenyekane bimenyekane hata ijulikane biranashoboka ko na Esther atari na mwiza inawezekana kutokana na Esther kuwa mzuri lakini kwa ni wakati umva muntu ibyo ugeze kusubwiza vile ambao unafikia sio uzuri wako na subishoboye na vile ambao unasema unaweza lakini ni wakati Yesu akufashe cyane nimba ari n'ibyo kuranyuramo nimba kama sio kwamba ugomba kugeragezwa cyane kama atakujaribiwa sana ntabwo Imana yari umugambi wo kugira usanga umwamikazi ariko yari umugambi wo gukiza abantu ubwoko bwayo nk'uko hari igihe Imana yakubwiriye basi unataka kwa sababu ya jamii yako hari abantu watu bameze nk'abana watu kama watoto Imana imuhaye Mungu akipea patia na wengine sangira patia wengine sangira n'abantu sangia na wengine
kuko n'igihe. Kwa sababu ni wakati. Ndakuta nyinisha abana. Napenda kuwachezesha watoto. Kandi ndabaye bombo. Nipatia bindi. Wihebe y'umwana ikoze mu kanwa. Wewe umpetua. Ati suringa. Nirudishi. Arashimira kama ngiyo ndiki. Aka kajinga nije ndayigaye. Bila baba mtoto kitu makini. Tugomba ko tubikoresha mu mugambi wa. Kandi tukayihereza. Tena na pale baba Mungu mpamvu yabiguhaye. Ndio byawe kunyuramo sengesho menshi. Maombi mengi Turasenga ntitwishuka. tunaombea na tunaomba Ni Yesu yabivuze nani. tena Kristo Yesu ndiye amesema sasa Musabana. nasimama naenda Sinifuza imodoka, nisitaki gari sinifuza amafaranga. nisitaki pesa Hajana umutwaro kuganira ngo uzonyerezo giye. ila napeleka kule Ariko uno hamagara mwisho mwema nubaza mwishenge. nikiuliza Ariko sinda kubaza mubabane. lakini sitauliza Nabwira bose ni bari umutwaro. najua hapa kila mtu Ari wambira miliyoni 3. kuna mtangazaji Nimuze mutange imitwaro. sema eti njoni mtu Baza anahitaji baravuga ati ndagomba iherezo ryiza. hakuna ni wachache watasema Cyangwa boza bakati Imana ndagomba bino bihendimwo. hao watasema Ubinkomereze ubwangongere kugiye. uweze Sasa ibintu Imana ibona ko ejo niyabiguha. unaomba kitu Mungu ambacho anakiona kesho Kubera mu rupfu. itakuwa ni kifo kwako. Nani mwaza muri Imana baza ngo irananiwe kuduheza imodoka twese. Unafikiri Mungu hawezi tena kukutupa gari sisi sote? Haruna yayihereza agashara aracha kutereta abagore n'abagabo. Kuna ule ambaye anataka kupewa gari na kutupa. Agaruka ati hayo umugore ndahise kumutanga yahora nari namugeraho. Nilikuwa na demu kule Ule kuzima imodoka ndagiye. sasa hivi nina gari. Umugore nawe avuga ati wa mugabo yahora muhera hano mu Kirazari. Ageze ko ndamuta. Imefika sasa muda ni wachane Niende kure. Niende bali. Kubera iki? Kwani Alivyo yasabye kuna vile ameomba adashoboye gukoresha. Mungu anataka yatebeje isezerano. sio kwamba hajacheleweshije ko lakini kuna vitu ambavyo vinasubiria wewe uweze kuvielewa. Kamenya n'ibihuzo wabujije. Vile ambavyo ulivyo na vile vile wakati ambavyo ulivyo wakati ambao utakuwa kujibu. Amen. Amen. Yesu adufashe ko. Amen. Aba kisha ndaza kuvuga ku bantu babiri nje ndangiza. Nitakuja kuongelea kuhusu watu wawili kisha nimalizie. Ndaza kuvuga ku Sara. Nitakuja kuongelea katika mtu anaitwa Sara. Sara Yabaye umuntu. aliishi katika nyakati Adashana ubyo kwita. na yeye mwenyewe hawezi kujielewa. Yesu adufashe sana. Amen. Adashobora gutahura ibiharimo. Alikuwa hawezi kuelewa wakati ambao aliomo Kuko byari bigoye. kwa sababu ulikuwa ni wakati mgumu. Uburyo bwaho n'Imana n'abamareka bamuvugiye. Na pale ambapo wamalaika ndio walikuwa wanamuongelea. Mbako walikuwa wanamushinya. Anasikia kabisa hata wamalaika kabisa wanamuongelea. Kuna wakati unaumia bado unaona kabisa hawezi kuona kitu ambacho kinataka kama si Mungu mwenyewe. Icyo mundi rimba. Sijaza na mnachoongelea. Aho rero muko kutabwa. Basi katika kutubiwa Ijambo ry'Imana. napenda neno la Mungu. Amen. Iyo agushimye. Basi ukaanza kutubilia. Yesu adufashe cyane. Amen. Tuweze kutubilia katika jina la Mungu. Kwa wani cyangwa kubigisha ko shimye. Basi uweze kumshukuru Mungu kwa sababu anafanya katika familia yako. Lakini tuongee bora kuweza kusukuma na Yesu Yababihe by'abakamenya bihuri n'asabirwa. yeye ndiye anaangalia kwa sababu akijua wakati kidogo usiombe Mungu katika sababu yako. Washiburirwa mu biganza. Niwa katika sababu yako. Shida ni kama watu wanaangalia na Mungu anasema unakuta una kupata makali lakini kwa sababu wale ambao tutakuwa tukiwa basi Yesu wacu Kristo wetu ni Imani igira neza. Mungu anafanya vema. Imani igira neza. Mungu anayefanya vema. Yesu adufashe cyane. Kuko aradukunda. Sawa. Kanisa la leo linakuacha. Ndio anatukumia ko ushaka kuja muri wazo mukora kakwa. Hivi unajua kama unaweza kwenda katika shida paka na mke wako anakataa. Au mume wako anakataa. Kimi. Hari udashobora gukora. Kuna yule ambaye anaweza kukataa. Ujya n'ibindi hatahuri bihe byahuri. Kuna yule ambaye anaelewa wakati ambao uliomo. Kuna yule ambaye anajua wakati uliomo. Sara aravuga ati. Sara akasema. Reka ndababwire. Acha niwaambie. Sara yavuze ati. Sara Solomo ndashaka twashimye neza. Habyanze mu Cyongereza simba bidavuga nabi. Imeandika katika kitabu cha Kiingereza sio sana. Genesis itangwa 26. Basi kitabu cha Mwanzo sura ya 21 Sita tena tofauti maliza. 21 nasema Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Amen. Haleluya. Wale walikuwa wanamcheka. Anaona
amaze kubona ko igihe cyiwe kigeze aravuga ati igihe cyanje cyo gutwega kirageze kandi umukizanye n'Imana kandi abazobyumva nabo bazashingana nawe. Haleluya. Imana yacu Mungu wetu Imana ihindura ibihe. Ni Mungu anayebadili historia. Efeso 4 Waefeso 4 2:4 cyo turangiza 22:24 Waefeso. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe upya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa katika namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Amen. Kubabwira ku by'ingeso. Kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abaswa no kwifuza kuruhendo mugahinduka basha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kukuri. Amen. Twambara umuntu musha ili tuweze kufahamu mtu mpya, kugira ngo dushobore gutahura ibihe, tuweze kuelewa wakati, ashobore kudutahuza ibihe, basi weze kutuwezesha na kuweza kuelewa wakati. Ibihe ni bibi, nyakati ni mbaya. Iyo batari ibihe bihinduka, ingekuwa nyakati ambazo zibadilika, abantu ntitubatugwa, watu tungekuwa tuanguka. Iyo tabari ibihe biza bigoye imbere yacu, ingekuwa ni abantu bose turagusenga Imana ikururuka, watu ngekuwa tunaomba, ariko kubera wa muntu wacu wa kera, lakini kwa sababu yule ya kamere zacu za kera tabia zetu ziriho zinashobora gutahura ibihe, bituma abantu iyo tuko turagenda hatugeze kubibaza tubona ibintu birarangiye, twashikara bimwe biragoye kutwazura ariko nabwo birababwire, lakini taniwaambie mu bihe urimo, nyakati ambazo nizo mu bihe ndimo, basi na nyakati tuyambura umuntu wa kera, tukijivua mtu wetu wa tukambara umuntu mushasha, aratwereka ko hari inzira, watatuonyesha kwamba tutoe kama kuna njia, arakwereka ko hari inzira, atakuonyesha kwamba kuna njia, arakwereka ko ibyo urimo ari igihe gito, atakuonyesha kwamba vile ambavyo ariko mutangira utyo, lakini bila kufanya uzabona ko ibyawe birangiye, utaona kama vyako vimekwisha. Haleluya. Amen. Hanyuma amajambo nangirije ko Leonard, basi maneno ambayo nataka Yosefu baba mushize yarageze mu bihe, basi alikuwa amefika katika nyakati, byari ibihe byo kugira ngo Imana irabe ko ashobora gutahura, ilikuwa ni wakati kugira ngo amenye icyarico ili aweze n'umugambi mwiza Imana imufitiye. basi kama ajue rero ikintu cya mbere Imana igomba kuguhezagira, basi Mungu akitaka ntabwo kubariki Imana iguhezagira itabanje kukuraba ko ushobora Mungu hawezi kubariki bila kuangalia kama utaweza. Yusufu igihe yavuga iby'inzozi ziwe, aliposema kuhusu ndoto zake, yavuze inyenyeri n'ibindi n'izuba by'ikuzi imbere yiwe, kuhusu nyota na vingine na jua, abantu ntibatahura ibihe byiwe, watu hawakuweza kuelewa kuko yari umuntu agayitse, kwa sababu alikuwa ni mtu ambao wa ahubwo bagira inama yo kumuta, lakini wakati inkomezi isi z'urubuga eti nguvu ziri mu gutanga, nguvu za mbegu zipo katika kutupiliwa, nguvu za mbegu zipo katika kutupiliwa. Yosefu amaze gutanga, Yosefu au Yusufu alipotupiliwa, niho habayeho imizi, basi mpanaanza kuwa na mizizi yo kumera kwiwe, ya kuweza kupandishwa. Ibihe uri kuranyuramwo, basi nyakati ambazo unazipitia, ahubwo abantu bakwibagiye, kama vile watu bakwibagiye kazi bakwibagiye, bora Mungu aho abatereye hari Imana gutora, aho barashira hari Imana ishobora kuangura, aho Imana abantu bakwifuza kuguterera, icyo kihoze nta kimwe tukeneye kumenya, ariko barabana n'Imana kwa Mungu yawe, ari wowe ko wambaye wangu kama kujulisha kama utakuwa ubabwira unakwambia hivi nzana nyingine, basi analeta malipo kugira ngo ngerere umuntu wese, ili niweze kumlipa kila mtu ibikwiranye n'ibyo kueleana na vile ambavyo ametenda. Hari abantu
baba baranyuze mu bihe na watu wanaweza kuwa wameshapitia bakaona ko abantu babahemukiye cyangwa twabahemukiye wanaona kama watu tumeweza ntabwo ari twebwe cyangwa ntabwo ari bo sio ni wenyewe sisi nibihe ni nyakati. haleluya Amen. nimba rero kama sasa ico gihe cyarakubaye ko cyangwa uri muri icyo gihe kama wewe wakati umeweza kufikia huko kwenye wakati cyangwa cyo kudatahura ibihe urimo au huko katika wakati wa kutoelewa mukumvume ngo ahubwo biragukomeretsa unaona kama vile vile kuumiza kaze hano sogea hapa. hano Yesu avuga ati ngo abo bashibuye ni Wale ambao wametupiliwa Yesu anasema abatawe ni baze hano waliotupiliwa wazi bikomeye ni baze hano wale ambao katika shida waje hano wale ambao wanataka kuokolewa waje hapa aba bakozi b'Imana banyaruke guhaguruka kisha unajua kama unajua Mungu unajua Mungu atafanyia kesho unajua kesho atanijibu basi hayo mweze kupatia hata njia huu mtu waweze kufika njoo karibu karibu mfikie hadi hose hadi shika hadi fikeni hapa. Yesu asomo hari Yesu akiza imibabaro. Kuna Mungu, kuna Yesu Kristo anaweza kuponya mgonjwa. Anaponya hata maumivu. Twende kule mwisho kwetu. Tuandae hali, tuandae. Shikana hadi kumujyana abakozi b'Imana barashigerayo. Shikali hose kuzure ntacu. Aba kimwe Abraham muza muzena. Tukeneye kugwa mkikosa kwa kwenda mpite hata huko mbele kidogo hapa mbele. Ibihe byacu cyo gusomogwa. Basi ni muda wetu ndio mara kufuka mahali. Ukimaliza kuweza kupitia kitu kimwe. Nilitaka nikombe kitu kimwe. Utahura abana b'abantu. Uweze kwanza